खुब ले ये भी वारो की प्रलोक की वस्याव सुगुया आप ये की खुबर व फला हाउ न्यू चैनल ngach o MP haperdi ichai ikia tenni gasni ki khubor wa kwa open snyao che phi to ki khubor wadai kaman be ya ukhonbo uwadang le banai irta hey dor san phau hajar tangka dep te thok ko chaki police dei wa onko wa em wa to na kidnap o ukhon yongka uwadang le banai irta te chwaos dangi chiki khubor snyaba hamdam ye subscribe your new channel we ngat how to bell we em hey tu khnang wa yopten cho cho phi yo iki khubor we le uman phi ki wanam kong uyo iki khubor manda uploadi hewan por te tons dangi chiki khubor kawi na ki manbe hagorakpur uttar pradesh da ongko ya ki pulit wa em wa kidnap o ukhon yongka uwadang le banai irta tangwa hey por watakit won ki pulit yaka da chem ki yejing sakhiat wadai ko ya uni ukhon ko hey dor san phau hajar tangka cha kawi kabru wasa hajan yung yongka kani kaman be da chim ko ya kani karai wo dai ya uni ukhon yongka nei daw wa em kam pisa jhan ko haden wa da pan phla ki police ya ipap wale ko waro kani kaman be da ongko wa da deb le ko ye wa em kam ne da deb bot ko ya ki kandon ka ain hachwa wo dai ko ya uni ukhon yongka hey por wa takit ki pulit ya kani kaman be da chem ki wa kani kaman be kawatip pertuj kam ka salma khatun da em ko lengut ki khon chenrang wa ka wi don hi ka khon kan thai wa ukurim yongka uwatip pertuj kam u shamsad hasan uwakre hey thau wathet ne dai ki ya ki kari jet ki nar jet wa ki tin jet ki para jan yung yong ki watip kam u arshe alam wa ka kurim yong o dadep ki wobia lakhat wisnem tangwa mpu em uyo khon ki hado katte kamte hey por wa yaklam ka kurim yong u alam wa ka be yong ite ikhonbo dayakut ko waki wodai no ya uti ukhon chenrang khien yongka cha kini ki arngut ki wampu em khon kamte dadai ka salma ya uti ukhon chenrang khien yongka cha kite ki wampu em khon uwadang le banai irta tangwa not ko ukhanawan ya ukurim yongka kamte dathok ko ya o dewa ongko wa em wa kidnap ne wa em wa to ukhon khien yongki haden wada pensnyao ko ya kini ki khubor wasnyao si cha ukurim yongka dadap o deisnyao si hadu kate dalai o cha ka police station weida khana o kam wasnyao o na ka kurim yong o wa em wato ne kidnap o ukhon chenrang yongki uwadang le banai irta kamte ki pulit dale ki yewa em kam te dasdang ki utho ya ute ukhonbo wa ya kinong kidnap katwa da tip ki wa em kam ukit khia ya kani ka jingjia te u SSP ka Gorakhpur u Dinesh Kumar Prabhu da yachim banta u ha kani ka case heiwa dapan po yaki was dangki na ite itha wa ongki wa cha kidnap ute ukhonbo kamte dapan man ya ki pulit wo check ki ha ka CCTV footage yong ini ithaw wa ongki wa cha to ukhon yongki heiwa da phalla ki hado kate man da chem ki yejing sakhiat heiwa da yo ki wa kani kaman bei da ei ko ya ute ukhon bo cha ka wi ka kan thai hadin naite da khana hok ka salma wa thok hi e ko yeite waro mm ucha to ne cha kidnap ukhon yongki tangwa dadai ko ya o san phau hajar tangka nei daw wa em kam pisa jhan ko u SP ka Gorakhpur u Sonam Kumar da ong u wa kam waman katte ute ukhonbo da em lang biang o chirup wa ka be yong o kasalma wei itakit dangman iwadang lai chakman a katnisngi memdor de imensen yong kibru nei dawa em kam pisa kibru da hun kiudai ya ukhon trek po yongki do san phau hajar tangka te to lakat waman le ule de kamon hawa da chong uksuit
hakibru katwam em klo em kajam de uchong usau te do kini don hi negas ngi kwa open snyao chapi e khuble yepi waro ki pralok snyao bha hamdam ye subscribe your ni channel khnangwa yopten cho cho phi yo iki kubor khuble chibon sngi wasuk wa comment yepi waro